Aha, that's why emergency Ghana TV. Abusama mi channel na fence me ma wo akwa bana sa asemiya. Last made the can one in you say love is sweet with the right person. Say yampa. Abusia. Se wo kokonya ni papa pa. Beka se heaven ankasa na wakwa kudru. Na so se konya ni a ya no fo ebidi agya yo. Asa bonsam gem. Ene ye maami bi nsem a wode to dwapa no. Kire se ni kun ama ware na wo kɔ mu no. Akwakoda ne bonsam gem de amana. Kire se so a wo su no nyesu ketwa. Na me pese obeka me ho na wagye bre ne akwakotie na num nsem a wode bae na afi ye kɔba na ne aka echi no me da ba bedan gyebre ne yankonkotie na num nsem embra sisia Mawura akwaba yeah o honte say me pache we radio dom udi de say mawura me pache we frame Hana Echa me pache we Hana ofri hin na ba ha me pache me free bo e ho anso na ate me pache me fira peja na mete bo ufra peja mete bo ho na de na du free apeja ba abo ho me pache me na me hia adwuma wo ho e wo bo ho me hia adwuma wo bo ho e na de aka ho me pache o ye adwuma ba me pache na me ye 3 hairdresser se wajai me pache wajai won sanu adwuma na awusua na wamfa anya adwuma me pache na me ye adwuma wo me kurom ho na me ni dry na niema na me ni bi ena ma me jaye na dry crowd ye bada be se dry de first no me ma me okoye ni ti a ya hyehya ama no wo de be kofie na wo ti awiem bi cry ma kofie no wa hye net wo so tumi de dade chi anu akoyi na no dry na bae na wo hyehya na woni bia nipa ne ma tina manfo ma na manfo ma na ma me jaye ade wo de dry de ye hyehye nko ana na onim ya na me ba cho ai me twen hyehye o twen hyehye na wonim bo no bi ye me ba cho de ade wansua nka ho me ba cho ai oh David they say who sua adwuma ai say wo kwa akosua fashion design na wa kwa akosua ma ade nko a ya me ne sa nkofo no nya adwen ade ne wusi wusua tailor adwuma no sua be ma de na sua oba de eboa wa ankasa nso ma unya sika enti se wo kosua tire adwuma ese se hu sa ade bi e wo tire mu no nso wusua se ye hyehye wo se ye bo wo sua ne sa eboa wo nse se technology be yi we free ho no e ma wo nso wo adwuma ne se ye ho nti next time mo do nso be kosua bibi sa na wa ye ni ye wate very good and na wi yi e cha Hana asem ben na edu free bo ho abaye ni ma nya abotre hye wasem na se chirichiri mbra na afi yintio me metiefo me pacho asem ade me free bo ho bae na me hia adwuma me hu be ma bia e frɛ no Kwablansa and a guy named Alai Mai to aso e wo bo ho na me ne hye ho twempana e beduru aware e nyinsen bem nti me be wo e ba panyini ene ya wo de to so mienu ne ne miensa so na otwi ka kese ye articulator ibi timaka articulator ano ye ka be kana bucket trader bucket so akakraka no to aso enu bi na wotwie me hu no na me ngoda na me mfa be ma da na me ni hia mu beduru se obe ware me okoye me ho ade asoli tu nipa e ma ye di animu koye me ho ade na nsem utimi jam ho ekoba bia wo se wukobia me ne nkola na te ho ebi wo kura utimi tuka abufuo so sika kura o mami bi enso enhame amete ho fa ya me wo ba etoso mi ensan akire nka hwe hie me mu okokwan so a o mafi afi bedru se okok na ji Abidjan okobai na me ebi wo ti mi hwim tu bosomi num na wotwe mi enu kura na wonsi fie da bosomi nan na wotwe mi enu kura na wonsi fie da enkura ko busa school ska kura o se jai school tena fie ye bisa ska se papa ne be send ska ma me nkwala na
o send this kana 1 million ye ko yi a 99 tina nkola no kora fa 99 o mane to o mo papa din 99 na me no na dete wo ai light bay bakula ne flow se light bay ababetwi aka wo se me na light dim muntu ya munyaye me ne watene firi meletentene ye bapa nyina nya 31 years wow me ne watena meletentene me ntwempena mfafin enka me hoda afi de wo kokwa so ba asean me ba won chan ya wo so ne me na wo ba mewu wo ebi okokwan so ba na wo oba wo kọ ukunu nchen ya nchen ya o ka che me se ni huni ho na se akokwan be busumi be nan ya asese ni me ba won chan ya o ka che me se wo huni ho me no aduane ma papa yi tena ase didi 4 days butu carpet so sa akopem se wo tu ne ka de koye okoye na okonya accident wanya ohwe no de koye wanya hwe no aduane ma ni di 4 days na wutu ka na hokoye wutu ka na okoba ya na wunya accident miya mi dwale ne sa akwala na ma che anwea bo papa yi sa akwala nanti akula ontimi nanti bi na me hwe wo ma ho to wie ehwe ma ho to wie ka pelekula bi na fi ho ya ma ayi insurance 30 million ana wo ka ura de ma ho ye ko ka ura ni ho nyina mi di wachi e wo ayi enkana kwa mo ba bia secondary school we adwoso mi di wachi na me na wo de koye o fa ha mi di wachi enso insurance no e ba sa wo kwaje ye ne 30 million no kwen se kula wa amame mi bisa wa ka chem se onye sika na ade be ebe bobo akohoma ma ye die enti wunni bi so mi hwe na me ho kire me na me ka kire ma so de baba ako na me se istama adwuma bia meye se kwen se kula mi ni bi ana sister na ko pa adwuma o maazim ho ana wode ma atwa ba adwuma me ni sister yi adwuma kakra afi wa se wo mpana ye du wo mpana ye du na me se me maazim ho no ukuru twi atakureta na akopa atwa adwuma na wo ye dey na me ye me ni sister no wo ye dey wo twa animu na edika na me huhuru nkuku hohoro na eto sonso afi na me ni sister na tete eduane okay na be ma ne sha ase se me wo mpana o maazim ho ye di me fe wa sorry bi a wa ne me de ntokwa sa na me se me maazim ho be ma be ne wo ana dan be ne wo ho a me koda ho se wo bi ni me na me be ma de bi wo ho ne dan ni ko me pon wadwuma na ma bele no se me working gear na hye me no me di dwa ata de hye so na ma woro na me de saa be fie atale fufuru nsem kura mi ko change me ho aka se bi kura makoda be ma ati one me de ntokwa saa na de kwato mabusua ni se me no aduane a me ma mato bidie bag no aduane a me ma na me se nya no kore no aduane ni de si water time so ma me hwie tugui me so me ana me bo akonhoma ko maazim ho ba me ana me bo akonhoma ye bibia nti me wie aduane na me de si water time so wani no na me so ma mfa bi anye de ansi ho biem na akobọ mabusuafo amane okoye na me wo fa panyini ni ho na okọ afo kuma na wo na ade tu nanim afi wo maba ye fle wa ma mo wo fa ma fle sa unfi wo mo ona o man kasa tu anam ana ohene keto aba ko ba wo na ase oba ba tu se oba na woni fie na wo somaye na ye be fre wo na minua me ma mo ka ho ye nya ayie na o munyina baaye tana se na ye musa wo kwa so nka asem na wo se wo de wabusuani bi ani ho enti won tana se ama ye nka asem no ana wututene ye ana wo ko na me wo fa se sa de a bia wo be fle wabusua no ma o ma so nte ade ne number ma sa wo fle na wio anadwo obeba o twen wa wo mfle no o so a wo nya no hwe afa me wo fa se wo fle wo telephone number kula o mfa o fle wa o mfa o fle wa o mfa enti wo san ba ye no no ba me ho no se hana nipa na wodi a wale ne nim na fine o na me se wo te akorowa no se mienko yakwa ya nkoto man no ene wo di ni telephone number
ana wo fleye na wo de to wanim say wunu na asem say ni no abeka abusuan so fele na oma enti say na kwan be na ye be fa so wo so na wo je aware no na onua ne say okay obe fele ni nua no na one na kasa timo wo fa say watwen a onti muaye na wo san fele ni nua ni de oje aware ne back ana wo say atisam na mbeka kire wo no o ma me hu muaye bia enti say no ade na asi wasia me nua ne se menka kire wo say bibi say me nua no oso de onwale ne enwale ne chena alaye man na ekasa e de kire de ota ono na ware na chi wukunu kwa bransa na ekasa a kire no so oma wo fana mane say onwale me ne enwale me chena to aso enti no ba sa no no say ono so wontimi nwu awale de waje awale ne say wontimi nwu awale enti na wonhu kwan a onfa so a omo me wo fana mane no say we nya wo na wugu awale no unua no na say onwale enti wo say onwale abusuan no mienu ye de wo ne me ani unua no ye ntena say na me wo fa ase no na afa onwale na de wo so wadi gya na kwan no onfa nya na kwan na onko ni baby enti omu gya asem no tumua sebia de wadi awale ne de emu aye be ma me wo fa sebia blada sei na ye ntena se na ye nka omu boy anya adwuma ena de asole tu no se onko shira awale no so man ne ma me koje nipa na me kunu nipa na odi awale n'anim no ena o ma ye koje ne number na me sole ano papa koje number na me de bled na eda je number na osi afa wo fele me kunu kura onfa ko no o kasa na kura onfi no no so twen ya fele be ma na wo so ko fa wabusuafo wo fele wabusuan abade ya tenase aka asem no ono so twen be buso me be de wo ho mienu osemiyansa na o se na nya na so ko fele wabusuan e de wo ma ba na chese wo se wo mfi ni biom o kasa na wo kura wo mfi no ama man no kura wo ji awale no kura no o so wo fele na e fon wo keka kire no ene wo fele me no se ama hana am se da ene wo se awale ayi no asem no fako baby awodi be ko bia na baby awodi be ko bia no ofla me ba nam se da mati me wote ho wote dan ma high 100 and something million emu kwan se kula wa mame e dan ne first wall buye and one two e da ho obi etwam a obi ahwefie ho ye ntonsi na animu no na yato akovasa abu to onto chese miminti onto first one na madam fu bi no se abawa o sika ato o de dan ne ma haya na wati usika do ma aye chop money na baby a abu edie obi etwam a ohwefie o sa nyefe na meji mi susu na me de to first one 10 million na me to ye me to first one we now de dan ma ha fam sika ma me ase me mfa ma ho ana me ba ba ma keto ano no se da adenti na on fa ni sika ma no na wodi mi sika o so kan na me ba fie no se ma jibu sika ana wodi sika na ma me na 100 million emu kwan se de e bi sinne wa ma me akola no we wie school na wati fie na wose wodi akola no se o wie school na so be ka kire na results ni o si nyame be ye akola no so mia na me de ne ko SS ade ne to SS mu ma akola de wie ye o kaple o ko wesco okwa wesco no manisika se da man na mo frichi o otifie nti manisika me de Roberts na na kwachi masata manisika ni enfan ko school o ka tira kula ni se unibi onya school nti na fie wa ma no nam so ensu nyame be ye mi yi me ntoma na be kuma se ya be ton ye de ma akola no go to books wan fie akola esa senso mi ankasa na me ko pesi ka to akola no niema madam fi ode me ko mazi edi adanse emu trank nyina ono na ma obi ye ma me na me twi aka e ma akola no start SS akola se results no ba no okode wenya body ese niema na ko to ye no ayeka and I'm start ma akola no e ko school sa west you so I'm run about to SDA school no enu onyaye na boko bia yisika de man sa
okobia me madisika wona wo de be ma ne momu de akora ne magisika mfiri wo se me na wo bagisika mfiri mo ko pem sa akora no edi wie school akora ne wie school na resource na ba obeka kire wa wo si nyame beye besi nne ana me de kope maazi adwuma bi na wo ye nkakra sa no se ma adwuma ne mintimi ya na me mfe ya me ya toilet so kora se ko hohoro yese obi na ko ne toilet ya ono age ne flat no a ono ahai ne toilet no yes wo ko hohoro so abala wo nko so bie me de mu ya se na me ma ba akula ni gya adwuma no o se electricity adwuma nti nkula bi ya ne o motifie ben ana nkula no ma me wuye me nkai o mo ya me ana me hwe nkula no o mo ye nipa nso osensia me bua nkula no kakra sa nti akula keto na wo no oye electricity adwuma ana wo wie electricity no waje na yi nyina ne set ana ofa akula no ana wona na yi adwuma sen ka antesa akula no hyedem was 100 million na waje no wodi bi ma akula no ayi adwuma na asa wadi ko school ka akula na ja school hyedem ana wo solide bia na ebo ho de free station kopim dokono wula bi wa ase ho ana shawe ni tutu ni ba te se wo yo ba ya wale ho kwan de no me de no wo bo dede wo bo ho krom ya wana mo anu wo ka kira manfo wo nkomodiem ana asesei ifla adwuma ba we na be ya alaye se wagya no enu a me ne machiri ba ba ha waya no wase wo na wagya no enyo no na ka o so ba no ho ne kotena baabi o ka chen se won wale me ne enwale me tena no bi za se de na ma yo se waya shawe ni tutu ni ba te se no o wale me na mba shawe gume ni mase abla mi sifini ba bo se bo wa ban tru kra mi tiri ko vie ti sa me fa fitire gume ni wase wo kro bo za dai ntina me de ba hasa misra mo eja padi amene na ya na onye metia ti se said animguase na no ogu wo bo ho kromu a ba so no kura de be ko to ya ni sa wase wode wo ba be da honum mimi be pie wo ba ne so mimi di natam abla won fa wo ba bia meda ho meni nko hunu wo ba bia ho o so mpame ya na mi kodi o ba akura atama ye dai matana simfie nsiani o 1000 kura ma me ho o 20 cities kura ma me ho ejapade amede wa me ne wa ya wodi ni nyina ma hai 100 million emu kwai se kura ma me ho na mi bedi wo mpana atama ye dai na sawo wo se wo kwa akwantuo bi mu a wo ba ye be abosome nan ye osenumachi wo ko ne wo ka kire wo se ne be mawu na obi a ne be mawu o ye da de obaaba tema abonten so bosome nan bosome numukura no wasi ebo ho da uti mi betwam kotamale nyina onyina no watwam na wokọ oba o so kwate wu mi de minim tam kora do oba akoro ba se ne be mawu ne kwate nya be ma se ne be ma no eno na ye eyi no awi abo edio ese mi ni obi na ye adwuma ewo edum wo choba ni bi ewo na meda na weekend makofie no na na mami musa o dia na be ma ebe ka no sa woni ni mienu ma ba panyini wo 31 years na wo betumi mpofiri mu a be sha ase akeke ka se obo adwaman dia ne ba yi ntie ma ne she sa ansem ka ma zi adwuma na me ye no wo ka cha me se wo be ma ewu o ma me nche ma me fa me ho nka me ho me nye bi kura da se me ne wo na ena yediu se ma zi adwuma na me nya ya pa adwuma ma me na me nya ya na wanka nkyere o se ja mazi adwuma no me ba cho debi wanka nkyere o me ba cho debi enti obi firi mazi ho na ekobọ no sa amane na wo no oba mazi ho no obete se yesi ebi awo mpana na eja kwa me ana awo mpana ni jataba o ma mazi ho na ne ye den wo hye se ye faw ne wo twe mpana no sa de no ni ma de kura e ba ni tirim a ma ne yesa
o ma me nchen so ma me fa me ho nka me o se me ne wona enti se si ade o so wagyawo edi sei nie matana se mfie nsia ni mfie nsia ya wo ma wo ho o ma me ho ye nkasa obi ate ne baabi enti so ye nhwe so oba fie ho azeze wo we oh owo bo ho krum sisi a mote bo ho side be ye te bo ho ai Pentecost asole dan toilet no okay enti se ne ayi ni saso Pentecost asole dan ye nyina saso woni ni mi edu wo fie a ya na etesei obi ada ne baabi o da o dem nko eye pie ni asa ono da ni mo me dato ekwan da mu pie mu ya loko no ye loko no edem se ye we dem enti se wo be kɔ wo wasani mu a wo fa pie ni mu na ekɔ mu na ekɔ da me dable no ono nso da ho okay na mfie nsia ne wa hyɛ bi a wasɔre aba ne ho alaye adai de na ekɔ so ntia bia mensɔle nye bibi saada onye saada pacho de en ono nso meye saada me pacho de enti se si owo bo ho pacho wo ye adwuma ben sesei otwi tolo ekɔ sasa bom so wagya atakurita adwuma no me pacho wonya accident no ntwi bi esi ade otwi trotro ekɔ sasa bom so ene bom so pacho enti asam ne kɔ abusua nim na abusua ntumi anka ho hwe omo fle na onko ye fle ne fun so a onfa me wo fatu na ma wa ba nanim ba fie ho o se wo ko fle na busua omo hwe animu a besi ne da no so fle no the same thing no kae e besi ne na makɔ na busua nso ho ne maame wo ho ne papa wo ho ne wo fa bi te se de wo wo fa so di wachi yen ye tikumase enti kumase no hu me no wo fa me enti de busuani ne nso a ode awale no so tikumase he ya enti ne nchen na yekɔ ono nso emeka ahwe sa busuani no ote he besi ne ote akoroa ye friend say e pa cho e friend set die mi ni ma no na ne maame te ase ne maame te ase wo tachima etano so o ye die ni bunu ni be ma ne ye bunu ni me o mo se ho ye bo ebono ne asante hye so ya ka me tachima etano so na tachima etano so ho ufri tano so ho na wo ko hensa na wo ko tachima ho na be ma ne maame wo na ne papa nso we ne papa ka baby enti brai wo papa firi mampo akuapem enti o mo be ware wo no ono ne hwan mo ne bae one ne maame nua ene kasaguha one ne maame nua mo ene ne bla mo ene bae dio enti wo de sesi ade hia wonti a amo aba ha ne se kanu pekere me na minti ejapade no wonche family ya mame ene 100 million na wode ma ahai no ene so wa hwa akola no so wode hwa akola no kora nka ha ti won fa me che fa mame mo ma ne yesai me ba che omo ye me yensa panyini wo 31 keto apa ne wo sai keto apa 22 okay every adofoni adehye ama hana echa onna abaye nim ha ene awie na odini kuru kwabena nsa alaye mai yeso otwi trotro ewo bo ho sasa bomso eho no otwi ne trotro no efa enti ono de ama ode nano na aka keke se wagyawo one wontina bi usa na te nano fafa no ode aka se wagyawo ba onye mu ade onfa wa wonkoma awabusua me ba cho David omo fle no kro ma emfom so a ya emema eye ebi na saa alayi mai kro no oye tobo na oye bema na wote ase wa hwe ya asembefo ase wote ase hwe ye na asembefo ase
eja pade a ye ka ho asem ye de ene de echa e ba cho dan na menene si e wom 6 rooms na momo da chamber home enkura ni biti fie ho e ba cho ai oso ma wo bi adan nti omo nso da he keto ana menene na da ya na da na panyine nso de ote ne keto ana na da panyine no te sasa ai akolo bi to aso a wo pe dan a wo de dan no ba ko alavansi asan ko de be ma nkwala na da mu no o se wo de ama ha akwala na na ho dan ni si wo be da no chamber hall no o na akwala na ti panyine ni de wo da akolo abe ma no nti de aka ni nyina de o de ama han ni nso de ma wo kapre nim wo ma wo hwe akonhoma nso ma enfie nsia nie na wo ye de survival ni obi ye adwuma ho ayi edum ayi wo prison ho choba adwuma na ayo pacho e ho na me danti weekend dam kofie abedwa fomrem mo mebusa de mo pese mo bisa eja kwa me bra obrefo ba kwakusa akode o se akra ya akrobia asante atonsu dwom yenso ye wa ha na ye chiachiao na machia mensomawofo Mr. Osei Peter ene Mrs. Efia Kutu chiawo no mame utim ne nso ye mamu nyina ha mate brefo ba eden Gloria ntiako o se akra krobia menso me hwe wo Romania na menso me monitor show no free mate ben fancy se wia o se akra krobia yenso ye wa ha ye tio yankopon hira pa wate junior adi eno na krobia jatei apesema kana na eye wa unie junior nso ni o na na menso me wo Ghana breman ena menso me monitor na I was in Bremen. Oh, okay. Na me o Bremen. They said ya mabe Dubai. Dubai habo. Chiabra kwame. Yo wo Bremen UGC mame wate. Yo mate. Bra kwame nso da seje oso. Wate. Good. Aya kwame dia na apeso obisa. Yo na me da se ma yen chia tie fo bi. Mini abama. Tema wo shia ala imai no. Na motifying. Pacho bonwa. Na mo han dan ana busua fie ana na wasine dada me pacho de bi ni ya hai dan enti usia no ansa na auto plot no me pacho hai plot no kura na meso na auto ye kire ya asia kakra asia ni se me woi na me se won koto ntema mama enti ntema ni mu no ana wose saadi a wato elite nti auto no de ka LT ọtọn no de akoton temani bi amame nti me wo hwa na oba e no se obi se wo plot nti wo pe elite no oni ni di exchange nti me pe na me se me ba nti me kwa na me kosusu ho kire ye da yele no na o se hana je plot no na ntema efirawa ebetete nti me ba na me ka che o se me pe plot no ene emfanse san koto entime bia entime pe plot no na asesa na mesen han na woni mine na edidi exchange na wo de plot no ma wo na mko ye mpipes na ade elite ni so e ma mine na buo hu kontere wawu na wo de ma no na wo ji plot no nti pepes na mo ye no udi wo subi e ba cho de bi wan famidi na masu na obiawo na wo ma wo kwaje plot na de ta odi ni preparation ubisa mi wa ntia o se wo de me ba panyini no edini na eye sa na o kan no wo ko ye eno amfa o ba panyini ni din so anye eno ode wo no ni din ye eno kra de mfa ho aha to aso oko maazi ho na unya adwuma no wo bo na mane se o alai mai matena fi ache no manya adwuma ni pesi wasi me ne nko ye adwuma o maazi wo bo na mane pepa chawai we ye nani masam ama me be no aduane kura mani di ye timi kwa wada baabi ni nyina me kala ho baabi ebe ko bi ya me kala ho ni mana moso emfa bibia nsi enti ebebe na wo sha ase ehuru se wo fa na chi pepa chaw me di achiri fa di minimo o kase wo fa na chi no watnima ni na tena ase achiri mi se mi wura me fa wati da me ka kira o se me sa de no
me ne wotana meletentene kora ma anye sa anye nei na me be sa ade no enti me de me nye sa ade ne ne enye chana se obi ka sa alaye wani so na obaji atum uta na ne ko entokwa de se we ne baaye no okana me so maka we ne baaye no okana na me so maka watere me nsa wo so da ede ntia o se e ba se wo ka se bia me boa na me so maka cha me se bia wo de to me so se e ya no kore wa fa machi na me so mabusa nsa tambe na me fa wati e ya no kore se me fa wati na ye ayi o kana maka o ye o se me bo wani so ana se bia wo ya o se ayo nkita na o se wo ya me de be se wanim na me so no kwa de o surukura o be se manim fa se manim wachi o dada ika tu minye bi kura na wache me koye ne saade ne me koye na ayede minye bi ba bia ma ubusa bo hu krom se me ma fampana ba bi kura ma obi ehu na obi ani wo be ka sa asem no e ko fampana na we wo ka 100 million saada ni nyina na 100 million na se dan ba ko pe do ba 100 million no o de dan nan ba ko bi aye 30 million no de ma na me dasi oba de akra de na obusa maame o de enya wo a uzu se de na be ma obi aka se ne yire fa na chi o de enya wo de no maame hwe so obe kai ni ma mienu ana me ensa bia be ma obi aka se ne yire fa na chi ta ne yire fa na chi ai de na be ma obi aka sa enya wo opa fa odon ne de ne kra yi case study wo die de na be ma ala ya aka se wo ofa da chi me de minim se maazi adwuma na me kono no wo se mafa na chi me ni ma de kro de na da maazi wo ya maazi adwuma na ayo ba wo nyina wo fo mu kuna chi se wa fa machi me so me ni ma de kra mafa wachi ala ye we se maazi fo hye ne nso na nko mu hu na obeka de ye wan siri kra ko mo fa nye ne 10 siri bibi na wo mu na o se bibi na wo mu na me hwe se bi anka ko bia wa because Batman fiti preoccupant ka bibi sa dansa na no wa ka bibi a kire wo ya na no kra kakra bata no meti we bibi anya me na makoka se oba me ware no na oba me ne twempra wo fa bachi die ntia me jimi hutum se me mfa na enya ji a oji hutum ye nkasa ye no kuro bibi na si ansa na be ma akasa so osusu se oba ma me o kwa adwuma a o mantem me bantam o bantem e ba cho han adwuma no aka cho se jai eda e na o so wunyai kan chile mi se mi nyai on kan sa anchire oda e ba cho de bi afi udi ye nko yenim ebre okobo wa busuafo amane se ontumi ene wontena bio no efiri ho no e na aso o mfre no a oma me ba cho han ndi se mu mienu mu da cheven ho no eyi ne mienu ana da na ye mienu na ho che mu ana se ebomu se ye mu ahodo ho bi wo ho a enipa ye kese a ho na bi akwan bi akora de bi we da be se nsia ene mu de na te se eyi ne mienu ngo a e na ono no da hefa ho na enimu na me da ho ndi se okodware wie na wo twam no da ho a wote ho a no aye dai se mi twam ndi ya wo ngusungu ni so ono so kodware wie na se osiesie no ho na se won so wo ba wo ye dai mi twam ndi ma wale yagu ana nwi wa wadwem agu mfiensia ni de so agu na mota so te dan edan ba agu enye se fie ba agu dan ba ko mo te dan ba agu kachai usu obo akwa na yi na wu ampa na because some kanka chembe ho bibi wo sabe nko ba ikodware a sani obeti etie for again na otia no enam wo ho bibi wo enam wo ho enti nam we nyinai na me mfa so de ntoma sinimu keke na wo de eyi wo so akasa no wo so na so nam ho ko chemba ho so okusiesie ne ho a ka ba ma se be kan mo atwa hye ne so te se de jate chi adoa bi no we zo hwe ana asem kanye den we na wo ye yi sisi no bi ono a tumi de ne ho ba be ka kire o se ma feel now say media me ho awu ho awu say afi ye hwe deal
sisi a na afi mu tifie baako efie nu ana mote mu nyina mo da baako wo hawo ne se je se wonchemu no mfa wo de ma se de efie mu nyina mo de a wontu ye no wagya wo no watitu a na asi fami de ma me wo hawo ne se e pa so o de dan na ma ha ya o ma me akura no su tifie o ma na dwuma nye aye wo no ankasa ne ba e pa so eno so die be nti na o ma on hwe no usu se de nti a enimo so woni yagya wa ye se ni nko na bamra first kula chop money kula no o ma no de nti a ene na bibi so ho ya sana o ma kula no se first no ma 10 cedi a day the whole day 10 cedi se okwa no di 10 cedi mienu ato ho no di amano kopem sa ade be chen akora ketwa no ofie say 22 de nti na wa amfa na anko school de nti na wa hwe no usu se den me pa cha o wie school okaka kire no wasi nyame beye na me di akora no ko maazi no obi ma na adwuma wa kan ne de so wa kan ni nyina awie nya asa akwada no nani nso ne papa me pa cha me ma ne de o mam te sa tizele ni obu ni papa anka anya bi asa ne papa akora kaka e kurobu akora wone ne ba ne kaka no o ko bi akwasi brami enko one panyine no koye atigurete adwuma osi uniform de nti no osi uniform sesei akora ne se ne papa eniema woye no kwa no so nani nyo de eniema no woye no kwa so twetwe mpana o se ono emfa na ho odin koye adwuma emfa ma obi maame ni akora ne sifo ngoda na me maame wo fie na wo kwotwe wa yi a adakroja for dem so de be ma de ofa be ko ba akra ga ye be ma de papa wie mu a me maame wo fie ndi usika sei obo me maame wo fie o me ma de ya ye so sa ne ma so opebi wo ba so ase hu ende sa akola ni nim ende ye maame papa se ba so hu ni wo na wo ye da bon da bi e ba de oni banam na se wo koye sa line na obo be ma enkwara be ma na mutie be ma de ya mo so oba ne oba be ma ne nkoye line na hwade oba waka na me ne wonna no na be ma na wodi awale ne kula me di bi koto nanim ofiri kwa so bo se me ne wonna me di bi koto man nanim Divya na afla ni enti a no ade we de nkaye ma ne complain e me ma ne complain me yire ne me na so me ya me na wote ne kura me nye sa da wadi aduro won say bia opanu sam ne ayi so wonam kwa so nti no de obi o ha okay send the aduro comment na na be akra me da se okay me da se ebushanya asemo asema ma mi kan eye no kra e mema ne bebre etaye bebre fakese na se wo mu yo ha na wo chemu mu a emu 95 eye saade no 5 na aka no kra no ye besa aso ne so ansa na wanya ne omudo mayi makoma mu kro gyen so omudo mu be ye ne etene fakese na ye na so maami aba be kan de ye ntie papa ne so ne side nta wo se ye nya bre ni ye twen ono nso no ono so ba ebe kirechire mu se maami no ne oka no eye no kra ye behu se papa ne so ba na ono nso ne ono so be ka no eno so ye no kra ye behu na fe ya compare mu mienu ne ye hu ne oka no kra no na fe ye de adwenkyere na ye wo no e de ato comment section ho no mo like video na share na subscribe me no na akosua adepa aha so e da so aye emergency Ghana TV da se ne ye besan so e share bi ma update bi atofuma me de e ba be down makrawa na madawase